i nastavlja. I to je zaista jedan začarani krug. Amnesty International smatra da srpske vlasti moraju da usvoje zakon kojim bi se zabranilo prisilno iseljavanje i moraju da obezbede adekvatni smeštaj za stanovnike Beograda i drugih naselja. Bolje da umrenosti što živimo tamo, kako to je da dođe i to da li se dobro. U ovoj predstavljaju kampanji, mislim se jako trudili da on ne vidi u televiziju. Mislim, ali meni su prosto užasno i bila osjećanja straha, uznemirenosti, pre svega od neizvesnosti koji ih čekaju. Ljudi u Beogradu su protekli skoro 2 godine stvarno žive u strašnom strahu da će biti prisilno iseljeni i ja se nadam da ste mogli bar deo tog straha i te uznemirenosti da osetite u njihovim svedočenjima. Ništa, ja bih možda ovim delom, ovim filmom zatvorila najavni deo, a voljela bih da možda otvorimo neki razgovor na neku od ovih tema koji su različiti učesnici i učesnice nagovestili kroz ovo prvo predstavljanje. Ako ima neka Bilo je pitanje da li taj zakon za koji se sada lobira, da li je taj zakon, vi ste pomenuli Aziju i Afriku, da li je taj zakon već negde pripremljen? I can answer Sean Kenny-Benjamin. Our colleague Mary, who has been with us until yesterday, but she had to leave for other duties of hers, explained that it is not that difficult to draft a model of that law, and she could provide that, and we said so to the government representatives that we met, that we can help them actually with the draft law, that they can adapt and translate into Serbian basically. Yes, there are countries where forced eviction is prohibited and where guidelines about how evictions need to be conducted are in some kind of legal document, sometimes a law, sometimes a decree. It depends. There are countries like that, yes. Naša koleginica Megina, koja radi na ovo pitanje otkud ovo juče, ali bila je nama juče ovde, i u skladu sa njenim mišljenjem nije previše teško napisati nacrt zakona, više nego srećno da napiše jedan nacrt koji mi smo to izložili nadležnim organima i vlastima u Srbiji u našim razgovorima, da bismo mi napravili jedan nacrt zakona koji smo onda mogao prevesti na srpski jezik i da, postoje određene zemlje u svetu koji imaju ovo u svom zakonodavstvu, imaju određene dekrete ili zakone koji su zabranjeni određenom snijedama. I mean, of course, I'm interested in how does it look like then if this law is in force. Can I speak in English? No, sorry. Znači, naravno me interesuje šta su posljedice tog zakona, da kažem. Imam pitanje, ja sam malo bila iznenađena, pošto je zakon se zove zakon što zabranjuje prisilno iseljavanje, ali posle se govorilo o jednoj vrstu uputstva za iseljavanje i to bi me interesovalo u kom slučaju može uopšte da se zabrani iseljavanje i u kom slučaju taj zakon u stvari olakšava iseljavanje ljudi. Također bi me bilo interesantno šta znači
ako se dobro sjećam, znači se priča o situaciji kad treba nešto da se iseli, treba naselje ljudi da se isele zbog jednog projekta razvoja. To bi mi isto bilo interesantno. Šta se tu, znači u kom situacijama se tu u stvari radi konkretno? The aim of the law is actually to protect the people who are being evicted. I mean, there is a law in Serbia in the law on obligations. One of the articles in the law on obligations permits evictions in Serbia. It says that if someone is illegally in your property and you have an interest in that property, you can evict them. That's all the law in Serbia says. What the law, for example, in the Philippines or in India or in other countries where this law exists says is that you cannot evict people unless the following protections are in place. So that it prohibits eviction except in circumstances where the person who is going to be evicted is given the rights of consultation, of compensation, of adequate housing, and all the other criteria that are set out in the guidelines. So it makes it difficult for people to be evicted unless the people who are evicted conduct that in a lawful manner. Does that answer the question? Cilj ovog zakona bi bio da se zaštite ljudi kojima preti prisilno iseljavanje. Postoji jedna takva odredba u zakonu o obligacijnim odnosima koja govori o iseljavanju, ali ništa detaljno. U zemljama kao što su Filipini, Indije i druge zemlje, postoje odredba zakona koja govori o tome da se iseljavanje može sprovesti samo po određenim standardima. Znači, iseljavanje se ne može sprovesti ukoliko određeni postupci nisu sprovedeni. I teško iseljavanje kako smo zabranjeni iseljati ljudi ukoliko ti uslovi nisu ispunjeni. Mi verujem da od početka ni advokati u okviru nevladnih organizacija zbog nedostatka pravnog osnova nemaju mogućnost da pokrenu postupak protiv prisilnog iseljavanja. Tako da se mi nadamo da će ovaj zakon predstaviti određeni početak. Da li uopšte ikada su prisilna iseljenja opravdana? I to mi se čini nekada da je suštinsko pitanje i ja moram da kažem da mislim da jeste. Sam pojam razvoja zaista jeste pojam koji može da se osporava na različite načine, ali zaista ne smemo da zaboravimo da iako su iseljenja posebno rešenje, jako često ljudi žive na prostorima, na teritorijama koje se jednostavno ne mogu naprediti. To mogu da budu klizišta, to mogu da budu, ne znam, obale reka, to mogu da budu naselje ispod mostova. S druge strane, ja također mislim zaista ako postoje projekti, velike recimo infrastrukturne i tako dalje, od kojih koristi ima čitava zajednica. Ja zaista opravdavam iseljenja, to sada sam uvijek što moram lični identitet, opravdavam iseljenje i nekako ne bih voljela da celu ovu priču, mislim da je jako važno što ste rekli, da li to pitanje, da li ikada uopšte, ali nekako mi se čini zaista da sada treba da razmišljamo šta da radimo kada se iseljenja već dešavaju, šta je prvo rešenje, a i predstavnikno je ovo ministarstvo se tiče toga da ih jama, nekako mislim da postoje situacije u kojima iseljenja jesu opravdana. Ne znam da sam ti uopšte u tom pravcu razmišljala.
je još jedan aspekt, to je praktično fundamentalno pitanje što se postavila. Ja nisam htjela da to fundamentalno pitanje da postavim, ali ipak želim da razmišljam i glasno o tome da li postoje ponekad i mogućnost da jedno naselje tamo ostane gdje jeste, iako možda postoji interes jednog preduzeća, na primjer jednu kartelu u Novom Beogradu da preuzme i tamo da napravi nešto drugo. To me jednostavno interesuje u kojim okvirima mi tu pričamo, kad pričamo o takvim drugima. Jer mislim da može i da bude, da treba i razmisliti o mogućnostima legalizacije nasilja, naravno u posebnim situacijama, ali mislim da na to ne treba zaboraviti. Da govorim je rečenici, mislim, uvek prvo rješenje je legalizacija uključivanja kulture. To je uvek prvo stvar. Ali zaista ono da računamo i da su svoje situacije kada je epidemije neće. I ono to pokne rješenje.